sana bafa yibona basusumsindo sana bafa yibona bakalindaba. Sanibonani nyanamukela kuhlelo Ezakithi TV kusiqephu sethu somaskandi ibizo ngumcasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane exhibeni kwakhokho kumayabu ekhaya ngibuya phansi lekhezi namhlanje la ku Ezakithi TV ngivakashelwe ingqalabutho kwezikamaskandi sawona khehle lidala Sabona mfana uncephu njani yaphila klawo hawu iyaphila inkuzi ngugama lapha iqhawe lasekhezi nakho ke inkuzi yakugama iqhawe lasekhezi mfowethu sihle sihlalo odabeni vele angifuni ukuthi bathi kuphozisa amaseko asiphozisa amaseko qhawe njengengqalabutho sesihambile madoda umango kamaskandi since kule yaminyaka ko 2012 sengabafana yabona manje sesinentshebe impela sesamakhehla isikukile awukhulume nje ngomango hey engakutsho ke bantu bakithi ngingujuni mfokangwenye omela amabhukudwana umsunguli wamabhukudwana ongumunye abantu okudala behamba lendlela ongobunye abaqali besiziba bendaba le ekamaskandi esingayo namhlanje komthwakazi ngase ngisho ngithi ngicela ukubonga kakhulu amatini bakithi isupport abasesinikeze yona baqhubeke njalo besiqhasa futhi besikhuthaza noma ngabe mhlawumbe kulomqanso okhona esibhekene lawo singabaculi kodwa ke mina saqala nje ukuthi ngiyabonga ngugama ngiyakuzwa cha kodwa awungichazeli kahle ngoma ukuthi nihlangane namabhubesi amangaki lapha endleleni nihlangane nezingwenya ezingaki lapha endleleni ku right up to 2020 ngicabanga ukuthi mina uqala ukwazi amabhukudwana kwaku 2012 sise Boyzen yeah 2012 so kwenzakala kanjani hey engakusho ke mfoka ncincipha angeke ngize ngiqamba amanga kulukhuni kakhulu nxa ngabe ubuya kule region yakithi nxa siza ngapha kwezobuciko kwezama arts kunzima kakhulu ngoba ama challenges akhona kakhulu vele a influencer i background kakhulu nje ukuthi nxa ngabe ucula ukuthi vele sisebenzi kuphecelezi immigrant worker akaze kwabalula kuthanda ukuthi ngabe mhlambe senza ukho sikwenza sihlese emakhaya ngakithi ngabe kungcono kakhulu engakutsho nje ukuthi ke kusilela kakhulu ekuthini uthole uxhaso lwanele ezimalini kube nzima futhi la ukuthini abantu baku understand lento ozama ukubenzela yona bacabanga ukuthi mhlawumbe bona bafanele babukile wena kanti ke kufanele babe yingcenye lento oyenzayo uyangizwe ezama ukuyichaza kusho ukuthi umaskandi kahle ngendlela enudlala ngakhona nisho ukuthi uyithi kahle uyikuthi usho nathi we are part of that ukuthi mayikhala ingoma lapha amabhukudwane chase ticket kumele nawe mawuhleli ezitulweni lapha etheater usuke umchase ticket you are part of it kunjalo vele umculo lo esiwenzayo ngoba kuthiwa i-traditional nje music nje kungoba kuyinto eyisiko ehamba nesiko ehamba nomsamo ehamba lendabuko yakho so ke kuthanda ukuthi abantu bakithi bakwamukele ngaleyo ndlela lapho kungabi ngathi babukele umuntu ovela khatshana ozobahlabelela hayi kufanele babe once baqala babanjalo abantu hayi ngicabanga ukuthi into eziningi zingabalula ngiyakuzwa ukugaba uhambo lomabhukudwana ngilubonile nalesikhathi esiningi kuze kwaba lesikhathi sokuthi kushaywe ingoma eyayinzima kakhulu ethi amaphoyisa aseGoli awungitshele ngamaphoyisa aseGoli hey le album wona ngifuna noncipha uyazi yake yasidalela ezinqosho lapha amapholisa lawa waseHebrew esefuna ukusigijimisa lapha lesifonela ethi ngikhiphe icassette lami ngilikhiphe emarket lapho ngoba yalingathi ligudla bona kakhulu kanti ke lapha mina ngangikhuluma nginto engangibona yenzeka ukuthi ke ama volunteer ayesezenzele abantwini bakithi ngoba thina sizintandane phela la kunjalo into ayisenzeka lapha thola bedizisa uthi noma unephepho usubanye udiziswa kodwa hayi ayiqeda nya akhuzeka ngaqeda nya ngacha ngavala kusho ukuthi ngoba sihleli nje manje eGoli seliteleke manje sengikwazi nje ukuphuma ngamapatapata ngiyethengisa inkwa kungenxa yamabhukudwana ekhuza amaphoyisa aseYipho kahle ugcina ukubotshwa wena ubotshelwa nje iphepha ubuzwa nje iphepha kwakaphumi amaphoyisa aseGoli kunjalo ke mfoka baba ngisho noma bezama bengifonela bethi ngilethi icassette lapha epolice station ngala ngathi icassette itholakala ku5 lo April yiko bazathola khona balithola ngathi balithola balithola la bekuzasebenza ema-CD ngingakaqhashwa ku TV bekuzasebenza ema-CD balithola impela icassette ingoma yamaphoyisa aseGoli impela kwaba ingoma eyagqugquzelayo kakhulu
kwenza ukuthi kwehle impela lokho kwamaboys. Kodwa ke nkuze ngugama uyawubona ukuthi umthwakazi uyisizwe esikhulu kakhulu. So nawe njengomculi khona okubonayo khona owukufisa yabona njengomculi nje usewumfana ukhula usemakhaya ulusinkomo lapha eMarinoha ubani nje owubukela ukuthi ayi nami mangaba ubani ngicule ngalendlela njengoba manje usumculi ngiyacabanga ukuthi khona abafana abahleli lapha esanetheni emakhaya abathi babebona amabhukudwana bethi hayi nami ngifisa ukuba uJuni wena kwakuhamba kanjani engakutsho ukuthi ke njengoba ekhaya lapha sisakhula sabancane kwakudlalwa kakhulu ubaba uGolide umzwa ngendaba uMajayivana umuntu wayekhuluma ngathi khuluma ngobulawayo ekhuluma ngobunzima ahlangabezana labo ekubulawayo yikithi so loyababa loya nguye wangenza ukuthi noma namhlanje nje ngihlabela uMaskandi kodwa ngiwuthanga ngesitshikitsha ngoba laye wayefaka inquzo yibuyithi bethu inquzo vele izabelo zonke ecishe lapha ngakithi akekho umuntu ongalagabazi eligidi inquzo so ingakho lami ngase ngithathela lapho ke mina ngase ngibona ukuthi mina ke inquzo ke angiyazi ngoba hayi azange ngivele ngithi ngase ngithatha mina ke ngachaya kakhulu isitshikitsha ngisendume ngaso kakhulu. Hayi ngiyakuzwa Khetla ngiyakuzwa lapha yana ubaba uGolide bathi ayithi insizwa lapha yamabhukudwane if kwakusenzeka yayizoba uMajayivana wezoshaya inquzo kungakho simbone namanje elokho eqhubeka umfowethu eshaya isitshikitsha okusho ukuthi iyamchaza lento enesintu phakathi. Sibonge kakhulu lapha yana Ezakithi TV uya lapha ku Facebook uthi like Ezakithi TV uya lapha ku YouTube uyo subscribe usilandele thina ngisasekhona isiqephu sami sokuqala ngiyabuya. Sanibonani kuzo zonke indaba lapha engabe likhona yithi hayi hlala linethezeke libukele Ezakithi sohlala zilenze lokuhle ngaso sonke isikhathi. Kusana bafa yibona basusumsindo kusana bafa. Sanibonani siyabingelela njalo our second part isiqephu sethu sesibili Ezakithi Television sisahleli nayo lapha inkunzi yengugama ebhonga noma behlahlela Mfokangwethu siyaqhubeka mfowethu ngohlelo uyabona ukuthi manje kwenzakalani la sibi lockdown uyabona ukuthi umhlaba wenzani uyasi-affecta futhi ngama artist kakhulu ma ube kwenzeka le quarantine yathi ifika yaku quarantine nje okwelinye ikhola nomunye umculi wakithi komthwakazi wawungafisa ukuthi utholakale kuphi ungapi ngaleso sikhathi unobani ngathi ngithi ke ngafisa ukuthi ngabe ngaqhorantana noBhuti uJace Marabini indlovu enkulu majaha umjayeli hayi yakuzwa uJace Marabini ngiyabona wena insizwa lapho ucula uMaskandi uJace Marabini ushaya iJace yile kwenza ukuthi uzofisa ukuthi uqharantane nale ndoda ende kangaka ngoba nibade nobabili hayi ngoba sibade kodwa umfokamjayeli yabona loyabhuti kahle kahle ngisho ngithi uyi living legend amen ulimi lesikhiwa living legend ngikhuluma ngabantu asebekwenze konke babona konke still wasesekhona uBhuti uJace ubulawayo umele kunzima iminyaka leminyaka ngicabanga ukuthi kukhulu bengakufunda ngalo quarantine lona kukhona okuningi kade ngingakufunda kulo luyabhuti sengibaba kodwa ke ngibhuti liyabhuti ngiyakuzwa Khetla ngiyakuzwa impela siyambongela kakhulu lapha obaba Marabini ukuthi abe yisibonelo esihle kakhulu kuwe kuze ngugama kuze ngugama asehambile amabhukudwane ibanga ngoba siye sakhuluma ngamaphoyisa aseGoli kwakhona uGiyam Mthwakazi from 2012 le makungenzeka ukuthi amabhukudwana kuyafika lapho aphela khona ngoba siyabona ukuthi noma ungasuka lapho gijime ngoclaim usiyale uyashintsha abe ngumoya phambili akaza ayofika le ko Faraday lokho engukey so makungenzeka ukuthi amabhukudwana athi la ufuna kwenzakaleni uqhubeka kusiya phambili mina mfana oncipha ngilomuntu lona ukuhlabela lokhu akusikuhlabela kokunandisa kuphela umuntu lona ongathi ke olesifiso sokubona
isizwe sakithi sidlondlobala sikhula yabona kakhulu ngakho mina ngibe ngihlabele lezingoma ezinye ezithinta kakhulu umsamo ngiba spiritual kakhulu mangithi ngiyaqonga lombalo lapha yebo so ke kakhulu mina ngifisa ukuthi kona abantu bakithi baku understand bakunanzelela ukuthi thina sisebunzimile obungakanani ekuthini ke abaculi bakwazi ukuthi bahlukanise izinto ezibulala isizwe sakithi lezinto ezikhuphula isizwe sakithi engichazayo ukuthi mfana oncipha ke ngoba sikhule nje sonke esitulu maskandi kakhulu sibona omaskandi abaqhamuka kwaZulu umthandi emanqubeni kokho so ngifisa ukuthi abaculi sithathe lokho okungasebenzeli singakhohlwa ukuthi thina siqhamuka ngayo futhi ke sisebenze leyanto lana ukuthi kuthiwa ngesikhiwa unique ukuba unique ukuthi mawuqala ingoma kwazi ukuthi hayi umfokana oncipha lona ngingakudingi kunjalo ukuthi uthola ukuthi umuntu lapha ekhasithi lengoma ezingu10 unumber 1 udlala lapha engathi ungale unumber 3 fanele ngakudingi ukukhumbulisa nekuseni lapho kuya khona ukukhumbula kunzima ophakathi kwabo wena nomndeni wakho lesizwe sonke jikelele yebo kanti futhi ke ungacabanga ukuthi istyle esadumisa omunye umuntu thizeni yiso esiphilayo lawe indlela ohlabela ngayo okhipha ngale iphimbo lakho iqondile kuphela nje wena ungazimisela kunjalo abaculi bakithi lapho ngisase kubaculi bakithi bese ngiza ngapha ke kubalandeli okuyibona ke abelungu bethu laba abakade sihamba nabo abalandeli bakithi ke komthwakazi ngiyafisa ukuthi ke ngikutsho lokho ukuthi lapha basithi abalandeli usho abalandeli bomaskandi noma usho abalandeli bomculo ezewhole abalandeli bomculo ezewhole mina kakhulu nxa ngikhuluma kakhulu ngokuhlabela angiye ngingaboni ngingathi umaskandi kodwa ngoba ngumaskandi abamaskandi kube engisondelela kakhulu abalandeli angithi engakutsho ngabalandeli bamaskandi labomculo wonke jikelele abakithi abakunanzelele futhi ukuthi bangathathi lezinye izinto abazibone kubanye abalandeli okukade bona vele behamba lendlela yabona njengokuthi kona uthola ukuthi singabahlabeleli kanje uthola ukuthi nxa sihlabela njengesizwa sigiya bese ngathi siyana bese ngabalandeli bakithi abakuthathayo lokho bona bekwenze kube yimpi akufuneki lokho uthola ukuthi sokuliwa sokuliwa kwangempela abantu sokuzingelwana langezibhamu into iqale ngengoma asikufunda lokhuyana ke into ezasibusele emuva kakhulu abalandeli bakithi phela bakwenza bayakophisha actually ngithi sidlala inhloko laphana ngixoxa ngengoma ebethathile ukujeni into ngikhuluma isayiphumela umunye umfo esihlabe esisonke la kumaskandi engazi ukuthi lo mfowethu leya sizwana kunjalo sengocula sizwana sonke bexabanise ufuna ngibantu bakwazi ukuthi singabaculi sonke komthwakazi sizwana sonke jikelele so ke inkinga kubakhona abantu abangena phakathi ikakhulu abalandeli abathathe izinto ezithuthukisayo noma ngabe mhlawumbe ufaka ijacket amabhudwa noma ufaka ijacket kaGwazi awungasenzi sibe izitha kunjalo yebo thana kusizayo ukuze lathi into yethu ifiyo lelezinga laba ya esikope kubo kanjani bathela sebekuthanda sebekukopa kitho kuye kunjalo kuze kugama hayi isikhathi siyadleka khehla ngicabanga ukuthi uyibeke yazwakala khehla singakahambi angeke ngikuzwe nje umemeze nje kancane lapha abantu bekuza ukuthi ngihlele nkuze kugama impela usho ukuthi nomuntu osekade wayigcina ingugama ngoba naye corona nje ivalela abantu azi ukuthi ingugama isekhona zasha phela xa wona sekhe zikuze kugama sidimo zamdudu ufana semzimada kodwa ukuthi ngoba ntule ekhaya keze bari kwendela amaphisa kafela shiqi yazi ingugama yazi ingwenye ngisho njalo phela ikizimide ngoba isho badini ndibona amakasi kadadi ngamanye amazinga phasi amaphisa la ngikona shiqi yadlingwe hayi kunjalo insizwa bathi insizwa yazakala ngebhomo sibonge kakhulu bakithi ezakithi television uye lapha ku Facebook uyosilike ulilandele ipage lethu uhambe uye ku YouTube uyosubscriber ukuze sikwazi ukuyikhulisa into yethu akekho ozosenzela yithi esizenzelayo ibizo ngomcasiseli isifinyemnye sentop sasemzingwane exhubeni kwakhokho kwakho mayabu ekhaya kule esanethel ngithi ezakithi TV ube nosuku oluhle nginethulela isiqholo ingani uyastelela umfana wesifana umfana uyaka